lagip ti napalabas. May samanan anaimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sa di numan a lugar ti ayan nyo ita, sapay kuma, taadda kayo itinasayaat akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag, dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapo kanipagayam tayo nga Paulo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsuratak takayat kumanmet adenggen ti panakaidrama to'y padas ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga ro ti agsalaysay, idikal kalpaslaang ti kasarmi kani Olivia. Saan agapo tayong kalaysamon ti anak ko, kat inaklon kan amanugang, Paulo, ha? Anya ti kayat yu asawan tatang? Manipod ita. Itid mo amin abirok mo kanya. Anya? Ang tatang, kasano ngay matandag iti masapul may nga gasawa? No itid ko amin kada kayo ti masapulak. San abali Tadito'y kayo matbalay may nga agnanaag. Iso nga rumbang na lang. Nga siyak ti pangitidam iti amin amat gedam. Naawatam ka de, Paulo. Iso ang arod. No iso ti kunayo tatang. Umunakan amangan lakay, nakaluto akon. Maudi kami dun amangan kadananang kantatang. Ni, apa nagsanaay ka? Ada ka di parikot? Kasano, kat imparo pa man ni tatang mo kanyak. Hadi na kahit amanugang na. Uri agasawatan. Ay, unay mata ni tatang. Kansaan lang nga dayta bakit? Kinunana pa nga iso kano ti pangtadak iti amin amat gadak. Anya? Ay, bayam. Kasaritak to ni tatang may papan iti dayta. Saanan bakit? Abangan no kunan nantumanan anagipulong akan ka. Ano santa na? Makinana itakit nga rod kadakwada. Adaak ditan lakay. Ngam saan matan maiparbang no pati timat gadam kat pakibiyangan na. Kasano pa yan dagiti kasapulan ta? Ay, Olivia, di na ka man nakasarsarita. Mga numatibab ka. Anya kayo matan tatang? Asawa ko ni Paulo. Nagkasar kamin. Nga maging gayta. Di yu pa'y lamaawat kas manugang yu. Kanapay nga apat itimat gadan na katalahan nyo. Tumal na ka man, Olivia. Rumbang na lang. Ngalaak. So tibayad iti panangasawa na kan ka. Nawatam? Saan kumamot akas taa, tatang? Amo madya kaya dahi ka, Paulo. Ipilin mo madlatan eh. Tinakya asawa kan na. Ano ko mga iti? Masagbayang iti dahi ta, Paulo. Tatang, huston. Di yu kumamot pagsawan iti kasta ti asawak. Agdal na ka na. Lumal na ka na eh. Di mo pakibiyangan dir aramidag iti asawam. No di mo kayat nga uray si kakin. Guraat. Tatang! Ay ka, rumbang na laang mat nga itad na amin kinitatang yung timat gadan na. Agyaman kayo pa'y kidi ata imanugot kami nga dito kayo balay nga agnaal kalpasan ti kalay sayaw. Nanang, amo yung matabas sitla ang timatmat gandan ni Paulo kas jeepney driver. Kasanulaangan nga dagiti masapsapul mi. Doalaan yung matamin amat gadan na. Ibagam, tamang birok pa iti dadu mga pagtrabahuan na. Iti kasta, ad-adaw timat gadan na. Kan ada igatang yaw kadagiti masapsapul yaw. Malaksed iti itid na kada kami kinitatang yaw. Nanang. Sinaam ni Paulo, no kaya mo nasaya at kami king ka, Olivia.
Adto iti pamasahik barok. Paulo, Ah, ha, ni, da kayo matgayam, Nana Vicky. ay sos, anya launa yun ay ati pampanunutam barok. Nakaadayo mo, ti nakaiturungan ti imatang mo. Oh, adto iti pamasahik. Kaslang maawata ko no apay anagsun na ay ka iti nakaununag barok. Ti ka di nakaikamangam ti makagapo? Wan nga rod, Nana. Nagrigatan ay tinaykamkamang laan. Kagura daklaw na dagiti dadakkel ti asawa. Nalabas mo't ngagpaiso ti panagsasaudakin ka, Paulo barok. Angam agan anos kalattaa. Patsyak adumtang tumatlaang ti aldaw nga maawat da ka akas manugang da. Basta agsingsingpet ka. Ipakitam nga saan ang nagbidot ti anak da iti panangpili nakin ka barok. Nana Vicky. Bilibakin ka barok. Gaputa di mo idatutupan. No daddo malaang amanugang akit. Amangan no pinasubsuban dan ti katugangam alalaki iti kasjay nga ugali na. Nasaya at magtasimang putkan, Paulo. Kaslay nururay dak atatang. Alala, irwar mo amin na napasadam ita. Taitad mo kaniyak. Ha? Kwa tatang. Basit lang tinapasadak ita. Basit ngamin ti pasahiraw. Nagmanlukwan si ka, Paulo. Sakpay lang ti ulbudam. Katnutsinda ita. Amok nga ado tinagudong. Ado tinapan nagpalingke. Ado ngagpaiso tatang. Ang amuyo mat nga ado kami mat ngagpaspasada. Iso nga talaga abasit tinatgadak tatang. Awanen ti ado pay asao, Paulo. Basit man kendakkel tinatgadam. Basta mangted ka. Iyag mo kit din. Tamapanak gumatang iti arak nga inuman. Magituin ako, Olivia. Nakaluto ka ka din. Wananang. Ala, ayaban yung ni tatang. Tamapan ko ayaban ni Paulo. Tagigiddan tayon amangan. Saan mo nga ayaban ni Paulo, Olivia? Maududin to namangan. Da kaya nakasango iti lamisan. Ha? Ngam, tatang. Uwan ba't ka ben, Olivia? Nana. Sapay napigsamangan ti asawa. Amangan no ibusen na ti masida. Ala, magantayon. Ibusen tay kit di amin amakan. Tama kaamon to matan nga agbirok iti kanin na. Unay magtantikas tapamayan nyo iti asawak, nanak. Tatang. Kas iti kunak, Olivia. No kayat mo nga nasaya at kamiking ka. Sinaam ni Paulo. Naggana saan abiyag, Paulo. Ah, ha? Nanang, Mayat mo, ti iladam di tayong dayaw. Apay adi ka agpasada ita. amkwa nanang. Kuding tijip nga iman manihok. Inton bigat tumanan, sakto agpasada. Amo, Paulo. No talaga na sa lukag ka ataaw. Agbirok ka pa iti daduma at trabaho. Tapno no kastang awan biyahem. Adalat taramidam. Ha? Nan, ikanak mangki di iti limagasaw. Tamapanak makitong eh. Talaw kasot matlangan tinabati nanang. Inted ko gamin kin ni Olivia ita iti daduma. Para limlimagasod lang nga daw dawata. Di mo pa'y maitid mo. Unggayam, bayadam tumatan ti bilti kurinte. Kandanaw, sakbay amadanong ti Judith da. Wananang, syakton ti makamaw. Kasta tapno adamit sirbem ana ikamkamang. Olivia, di matkin sinas katapusan ti sweldom? Wan tatang, apay ka di. Ay kat ikanak iti sweldom. Anya? Ni,
Sigud mo tadi kay dumawdawat iti swildok, tatang. Kan may sa, alalaan nyo amin amat gadan ni Paulo. Ita, alahaan nyo pa'y pati swildok. Kasano kami lang nga gasawa no kasta teraramidan nyo? Kaputasan ka daw dawatan, di kamitan mangirano. Magrebengam dayta kada kami kininanang mo, Olivia. Isungaytan mo mat kada kami ti sweldom. Tatang, No kumatasaan ka anak ki asawa iti dayjay nga Paulo. Nasaya at kami kan ka. Awan serserbi mi anang padakkel kan nang paadal kan ka. Tanak ki asawa ka matlaang iti pada mamirmiraot. ay ayatek ni Paulo, tatang. Nasingput at tao ti asawak. Adula amin tayat-ayat. Singpet. Babiyag na kangaruday ta nga ayat ken singpet. Oh, singpet kita ba? Daiso. Pe. Kabaulan nakabiyagan ni Paulo. No saan yung alalaan dagiti matmatgadan na, tatang. Makitam, maiturnak pa yan asong batan iti kasta. Pudnumat saan ka di, tatang? Adda ko mamat urnong min. No di yung alalaan ti sweldo ti asawak. Kalpasan na, mapanyo lang igat-gatang iti arak. Ha? Paulo Barok, singirap ko man ti utang mo. Ha? Anya nga utang ko, nana? Jakmut imut utang kada kayo Anya? Katno ko namot ni katugangam asi katimang bayad kadagiti arak. Sigarilyo kan pulutan nga inpalistana. Anya? Unay matan ni tatang? Nagan mo ti inpalistana dito'y Barok. Sapay dakkelan ti nakalista. Manungay amin, nana. Nasurok may saribo amin, Barok. Anya? Bayadam ka din? Ay saan, nana? Jak bayadan. Ni katugangak ti singiram. Ta iso ti nakautang. Hoy! Sika Paulo! Abayad mo binayadan ti utang ko kan ni Vicky. Kwa tatang, da kayo matin mutang. Saan asyak? Iso nga jak binayadan. Kan may sa. Awan pagbayad ko, tatang. Ited ko anay ko, tatang. Api nga dumanog kayo nga eh. Day trip, nakabayaran no. Agsinaan kayo kinulibya nga anak ko. Ustong tatang, di yu kumamat aramidin ti kasta. Maba na mabayaran ti utang ko. Ano? Saan? Uwan tatang, mapan ko bayadan na yun. Lasalat. Ano? Saan? Pumanaw ka dito'y balay ko. Apay ngamin atinungpal mo ni tatang Paulo. Ay na, nagdakkelan agad at dayta sa nga ribo nga imbayad mo iti utang na. Olivia, bakit? Amumot nga jak kayat tirire. No jak mapanbayadan. Pag sinaan data kano ni tatang. Kan papanawan na kano dito'y balayaw. Aglablabosin ni tatang. Kasanuta pa ita na makaurnong. No kastama teraramidan da. Saan na may parbang tikasta? No manugot ka bakit? Agawid talangan iti probinsya me. Nasaysaya at ijay. Tawan unay ti paggastusan. Kan ipasigurado kan ka. Nasaya at ti pamilya kan kakabagyak. Lakay. San abale? Tao may tantulat ta sarsarong karandananang kan tatang. Awan nasaya at apagbanagan ta. No agnanayon ti panagtali na igta dito'y balayo. Di kakamkamalay amang ipanaw iti anak bay, Paulo. Ha? Nanang? No kayat mau, si kalaang ti pumanaw. Saan mo nga ikuyog ni Olivia? Nawatap. Nanang, pasensya kayon.
ngam sumurutak ni Paulo. Nalabos una yung tararamidon nyo iti asawak. Saan na may parbang tikasta, nanang? Anya, ay sana mabalin, Olivia. Saan anatang kanti ulaw, no di mo kaya't apati sikak, guraan mi kinitatang mo. Manipod nagasawa kami ni Paulo. Ginura dakmatan. Isungawan nga rodan ti rason, tap nagtali na agdak pay laang dito balay. Saan kayo ngagdanag, nanang? Jak baybayan ni Olivia. Hoy, Paolo! Talaga ka di apagpung-pung to tanak, ha? Ne, apay ka di, tatang? Apay tarupam! Nay ko, tatang. Apay ngagkabil kayo ngay. Si kalaing ti pumanaw. Ta saan da ka akasapulan? Di mo iraman ti kakay sunang anak mi. Salbag kakit di. Tatang. Ulitak, Paolo. Si kalaing ti pumanaw. Nauatam. Nasaysaya at matlang no pumanaw kan. Tay pasawak iti sabali ni Olivia. Jay adamat pa kay ranudan. Saan akas kan kangawan serserbena? Pweh! Unay matanti kasto yung aramidan ti pamilyakan ka, lakay. Pasensyakan bakit? Uray si kang anak da. Kat kagurgura da kan. Gapukan niya. Di kag sa uwi ti kasta, Paulo. Ammom no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso anak kikalay sa akan ka. Olivia. Nasakit lang tinakamdakan ka. Tatinubngar ko ti pagayatan da. Ti kayat da ngamin. Jay bak nang ti pakiasawa aki ti kabangi-banga ili. Tapno mayaon ko kano iday tirikat. Olivia! Umay ka man Kagtangan! Tulungan na kami! Ha? Ninanang di dya! Umay ka bakit? Tamapanta kitaan no anya ti mapaspasamak ka dananang. Nanang, na-stroke ni tatang. Kat kagudwa ti bagi na tinapiktaran. Di na may garaw ti kanigid nga imakan saka na. Anya? Sigon iti doktor na. Ada posibilidad na nga agsubli ti kasasaad na. Basta lakit di agpaterapi ni tatang. Imbaglaangan tanay taray tayo adagos dito hospital. Tano saan? Amangan kit din o dakas matan tinapasamak kan kwa na. Agyaman tayo iti Diyos. Ta sana grabe tinapasamak kan ni tatang, nanang. Kasano pa yan day tao eh. Awan amok apagalak iti pagbayad tayo dito ospital kan maigatang iti agas na. Di yun panunutan day tananang. Da kamin kin ni Olivia ti makaammo iti amin. Wan, nanang. Pudno ti imbaga ni Paulo. Una yan anak ko. Itilikudan ti panagpaspasakit mi kada kayo. Kat sinadaan kayo lata tumulong kada kami. Nanang. Pakawanan da kami kuma iti amayo anak ko. Da kayo wala ang gayam ti makatulong kada kami. Awan ti rumbang nga ikiddawan nyo iti pamakawan nanang. Di kay madanagan. Ta saan kami anang imula iti sakit tinakam kada kayo. Ayat kan kapya ti agtalinaad. Tapno naragsak tayo asa nga pamilya, nanang. Wan, Paulo baraw. Nakasaysaya at kagayam at tao. Nagasat kami. Kaputa inikan da kami ti Diyos. Itinasingpait amanugang. Manipod idi Miss F, nasaya aton ti panakilangan, dagiti dadakkel ni Olivia kanya. Siyak ti mangbagbagkat, ken mangitultulod iti katugangak alalaki, nukas jay nga mapan agpa-therapy. Ket ita, adamatan dua nga anak mi iti asawak. Kaasi ti Diyos, ininot matan nga agsubsubli iti sigod ni tatang. Di naman maigaraw unay ti kanigid nga ima kansaka na, ngem dakkelan ti nagbaliwan na. Makapagna ken makapanganan daytoy nga uray saan min asubsubuan.
Nagbalin nga rod ang naragsak ti pamilya mi, kat saan mi matdan nga intuloy pa'y tinagawid ijay lugar mi. Pasaray mapan kami laangan agpasyar sa kamin tumatlaang agawid, iti ayan dagiti dadakkel ni Olivia. Dito'y kung arudan agibusan to'y surat ko, kat agyaman unay, itiing ka pa ng Yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Paulo. Ken ka pagayam, Paulo. Dayawak ti di mo panang tutop kadagiti na ikamangam. No daddo malaang siguro, jaklaam mon asawan. Kat pakaragsakak unay, gaputan na Yornos matlaang ti pamilya abinukal mo. Kunada nga rod, nga uray anyapay tinagbasulan ti pada tayo ataw, rumbang nalaang apakawanan. Gaputamang tadmat dayto iti ragsak, kapya, ken talinaay iti panagbiag, iti maysa ken maysa. Ti Diyos to pa'y mamakawan, datayon tulakit din nga pinarswan na laeng. Alakastan pagayam Paulo, kat pagyamanak unay, tiing ka pa ng ibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailing nga ditinagan, Asabel, Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Isabel. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naimbag ka nagasat nga aldaw. Iraman kumatan akablaawan dagiti padak adumdumngag. Sapay kuma, taadda kayo amin iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag. Siak ni Sabel, Lola Sabel, kunamlat ta kanyakon. Nagpaisuro ak iti apok no kasano ti agsurat, ken no kasano ama ipatulod ken ka, tuy surat ko. Ket pagyamanak unay, no mapagasatan met ama ibasa, ken maidrama ditoy programam. May salaang tinagbalin nga anak mi iti day di asawak, iso ni Janice. Ngamdak sanggasat tanaggidandamat lakit din anatay iti asawa na gapo iti aksidente. Manipod idi, siya kun tinangaywan kadag iti talo nga apuko. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Lola, apay naglako kayo pay langi ti si Dayjay palengke. Kunak man ko na yun nasakit ti ulo yo. Ay, itay pay Dayjay apok. Iminuma ko na iti paracetamol. Kan may saan amabalin ajak aglako. Awanan gastusin tayo. Sapay ada project ni Manong Bao. Pasensya kayo, Lola. Marigligatan kayon. Gapo kada kami nga kakabsat. Ay, nasaan ka ngagsawi di kasta Junjun apukok. Apuko kayo. Na kayo langan ti pakalaglag ipak iti day di anak ko. Napatag kayo kanyak. Isungasan kayo abay-bayan. Di kay agdanag, Lola. Numalpas kami to iti panagadal mi. Si kanto mati pagsirbian mi.
Pudno ti kinunan ni ading ko, Lola. Saan kayo to na marigatan? Ay na, agyaman na kada kayo. Junjun, Nicola Pukok. Ay na, maragsa ka na kamakanggag iti dayta. Mala, mangan tayo nga rudan ta nakaluto akmatan. Mapanak pa iti pagadalan dalay ka inton madamdama. Itakano nga minti card day da. Ato iti bayad ko, Nana Sabel. Ay na, agyaman akbarok. Ay na, bilibak iti kinagagat yun, Nana. Ayun barok. Kasapulak ti agsalukag para kadagiti talo nga pukok. Saan ba't ngamin nga umanayan ti pensyon ko? Iso nga kasapulak ti aglakaw, tapno mapaadal ko ida. Saan kayo mat nga upayan? Angam, kabalan nyo pa yung ngata, kat ni bumagat kayo. Ha? Saan analaka ti mang paadal? Kaya mang padakil kadagiti ubing ita, Nana. Amok na ita, barok. Iso nga rod nga. Angam, adamok ang pamuspusan, Nana. Tapno, maksayan, tirigat, kaya pampanunutan nyo. Ha? Anya ngay da ita, barok. Amo yung Mike, nga wan anak may ti asawak, saan ka din, Nana? Ay, uwain, barok. Napagnumon may ti asawak, nga agampon kami langan iti ubing. Ket no kayat nyo, ampunan mi ko manilay kang apo ko yo. Nilay ka kunam. Kayat mo nga ampunan ti apo ko. No ipalubos yo, Nana. Tapno maksayan mo ti gastos yo iti inaldaw. Malaksit iti dayta, ikan kayo pa iti basit agata, damabalin nyo apang rugyan, para iti basit a negosyo. Please, Lola. Saan kayo kumang umanugot? Lola, saan niyo ko mga ipampon nilay ka? Di mi kaya't nagsisina kami ngagkakabsat, Lola. Ay na istorya klaang ba't kada kayo at inaibaga ni Rume. Ang saan ko nga ipaampon dya adiyo. Sana bali marigata na kagtrabaho. Basta di tayo agsisina. Agdadan na tayo, aginggat maudi nga angas ko. Ipatpatag kayo, onay. Ang trabaho ak kabayatan ti panagiskwelak, Lola. Maki-sideline nak. Inak agkarwas ija ayan ni Mang Kanor. Ag working student tak. Tap na makatulong ak kada kayo. Anya tinapasamak kan ka manong John. Apay nga agdardara ti bibig mo. Kan adapay di tayong tikiday mo, oh. Apay nanano ka. Dinanog na karod ni Bobot. Diyay siga-siga ija karwasya ni Mang Kanor. Anya? Angam apay? Anya ti basol mo? Awan mo tinaramid ko. Masuron siguro Gaputad ado ti na customer ko itay. Nakarkaron anasuron. Idi adanang tad kanyak ititip. Iso binugbog nak. Talaga barumbado day dya abubot. Awanan bain? Agungat lakit din ni Lola no maamuan na day ta. Ay, talaga nga gugutak. Ipabarangay ko day ta abubot. Aglab-labos day ta tao. Ay, sana Lola. Ang mga nakarkaro akaungat nak na ipabarangay yo. Ay, sana mabalin. Makita na ti birbirukan na. Ipakita kun kwa na nagkamali iti binanggana. Sakti makamo, apok! Oh, Nicole, sumrek ka iti pagadalan? Ayun, Uncle. Ay, Diyos ko, anti ko na. Ni Lola, ada iti balayo, Ay, nasapaan na pa naglako ija palengke, auntie. Ay, nagan-ano ni Manong mo John. Anya tinapasamak. Apay, anapan iti barangay hall. Nagduldog tumat nga minday ija abubot. Iso nga rumbang lang ti kasjay kan kwa na. Ay, talagang ipatpatag na kayo ni Auntie Sabilan niya. Siyempre, auntie. Uray da kami. Ipatpatag mimat ni Lola Sabel. Agsingsingpwet kayo. Igadyo ti agadal. Tapno sana masayang ti bambanog ni Auntie kada kayo. When, auntie? Nagasat kayo, kaputan na adan kayo iti Lola, akas kani Auntie Sabel.
Kumusta ni Laika, Nicole? Nabara pa ilang nga rod, Manong. Imbagam ko mga min ka ni Lola idirabi iya. Nagbara ni Laika. Diyak ba't among agbara gayam? Itay ko lang nga naamuan. Kung na sakit ti ulo na, idirek na ang pirmi mo ti pudot na. Pinainom mo ka din iti agas? Wan, namindo adaras ko na pinagtumar. Nabaralat tamat, Manong. Paingay nga ta. Kasla, adarasya sa nakita kiti ima na. Anya, rasis ko na. Wan, Manong. Sumangpot ko man ni Lola. Taipan tayo di ospital ni Laika. Ay na, Maridelia. Mare, umayak man. Mabigaeng. Ay, da kayo gaman ti Sabel. Awan ni Naneng. Napanidya palingki. Di pa mo si Mangpet. Ay, kasta ka di barok. Ay, kasadupay na ito. Ay, naumunag kayo. Uray nyo biiten. Tama nga nung paawid na jayen. Ay, napadagsakit ti gagaray yun. Ay, kwa barok. Umayak ko mga rudumotang kaninanang mo. Ada gamin iti ospital ti naudi nga apo. Katawan gastusan may para kadagiti agas na. Anya, naganano nila ikaaya? Ay, nanadingge barok. Ala! Ay, aguri ka. Oh, ado iti 1K. Oh, iso pa yung aramatan nyo. Ay na, agyaman ako na ibarok. Ay na, awanan yaman, auntie. Ay, wait. Ay, di mo't nalaing kayong magsala? Ay, kwa. Ay, uwan ngam, edi ka banwagak. Ngam no ita, awanan bakit ako? Apay ka diyan na damag mo. Kan may saan ba't na makatulong na ita, iti parikot ko? Ay, kadi bagalat ka Ada ngamin pakuntis ni Kapitan Inton bigat kadag iti senior citizens, iti barangay, para iti fiesta. Ay na, 10,000 ti first prize, auntie. Oh. 10,000 ti premyo ti first prize ko nam. When? O anya, mayat kayo. Tano kayat nyo? Ipalista kayo. Ipalista tinagan nyo. Ay, kwa. Ay, amang ano dyan kabailan. Ay, nakabailan yun. Panunutan nyo para iti apo nyo. Uray saan kayo mapagasatan? No, first prize. Tadamon, second prize, third prize, adapi consolation prizes. O, anya kayat yun? Piso baranaw, ako testan tayo kat ni Nana Sabel. Palakpakan tayo, apaw. Nain bagarabe, Nana Sabel. Ay, naimang matarabi kapitan. Damag ko, nalay kagayam ka no, sumalana na. Kwa, kapitan. No, hindi ka banwagak akawan. Ay, dumalaang itamot ang agsalog ang tipinsa. Nagay ba tirason, takayat mo ba't makisali para iti na ito akuntes? Ay, di kinapuno na, kapitan. Kasapulak unay ti kwarta. Nadingging amin ti apo ko kat aday di ospital. Bukas tagarod, na ito'y asala kat para iti apom. Ay, uwan, kapitan. Malala, palakpakan ti apo. Isala ni Lola Sabel para iti apo ko na. Manong, apay nga ginggaita katawan pa'y lang ni Lola. Unarad, madanagan ako na. Kuna na mapanagdiskitar, tadagastusan tayo dito ospital. Ang maging gaita katawan pa'y lang. Sa dino nga tante ayan na. Kaasimat ni Lola, Manong. Nagadun ti problema na, gapo kada tayong agkakabsat. Ay, Junjun, ikaw. Ay, agyaman kami tada kay Lola. Punak na niyan tinapasama kada kayo. Ay, Lola, ada ipagpagatang ti doktor nga agas ni Laika. Ayan na ti reseta, apok. Ayan na, iyag mautapan kung gatagan. Ada kwarta tayo na, apok. Ha? Nakautang kayo, Lola? Ay, saan, apok? Nagabakak iti pakuntis ni Kapitan. Ha? Siyak tinapili akalaingan anagsala. Siyak ti first prize. Ay, nakapasyal kayo, Mart, Kapitan. Nana Sabel. Kumusta ti apo ko yaw? Ay, kasi ti apaw, Kapitan.
Okay, matan. Ket no agtultuloy ti panagimbag na, ang mga numakarwaran iti ospital intong bigat. Amuyo ka daya nag-viral ti video yaw may post ko iti Facebook. Ah, Ado, tinangidayaw ka na kayo, po iti panangipatagyaw ka na iti apo ko yaw. Kahit ado tinangtad iti tulong para iti panaka-hospital nila ka. Iswasan nyo na problema ti gastuson nyo iti hospital, nana. ay na, Diyos ko. Agyaman aklaunay no kasta. Agyaman aklaunay ka na kayo, Kapitan. Luwa ni ragsak ti nagarubos iti daydi agundaway. Gapo iti daydi apakontes, nasulbar ti parikot ko. Kaasi ti apo, nakalpas met ni Jonjon iti panagadal na, kat isuitan ti mang papaadal kadag iti duapay nga ading na. Pudno unay ti pagsasao, nga iti amin a parikot kat adagor uray a solusyon. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Sabel. Naimbag nga oras mo, Lola Sabel. Pudno unay ti kinunam nga amin aparikot kat ada solusyon na. Nasakit ti mapukawan kadag iti ipatpatag iti biag. Ngampatsyak nga ada napintas a plano ti apo para kadakwada ken para kada kayo. Dagiti talo nga apo koyo ti makuna agameng, wenno kinabaknang yo ita. Nasayaat ti panang padakkel yo kadakwada, isu nga amok nga adamat nasayaat a masakbayan nga agor oray kadakwada. Aywanan yo ti salon at yo, iti kasta makadannada kayo pa iti mabayag, dagiti apo koyo. Alakastan Lola Sabel, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tag-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami una iti anus yung agdengdengeg dito'y nanumo a channel tayo. Da kayo ti inspirasyon mi iti ingkam panagar-aramid kadag ito'y a drama. Agyaman kami kadag iti comments kan reactions yo. Sapay kuma, ta itultuloy yo timang suporta kada kami. Tano awan kayo, awan kami met. Agan-annad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayan nyo.
Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas, ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Jane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpapaayak kas may sa sekretarya iti may sa akumpanya dito'y La Union. Adon ti nagtrabahwak nga opisina, ngam kanayonak nga agresign, gapu ta armandakmet dagiti agbalbalin a boss ko. Okay laang kumano baruda pay, ti parikot pamilyado dan. Diyak kayat ti makadadaal iti pamilya, iso nga siyak nga roden ti umiw-iwas. Agingga ang nagpaayak iti opisina ni Sir Alfredo. Nasingpat ni Sir Alfredo. Gaputa ulila akon iti ama, nagbalin kami a nasinged. Dito'y kon arugyan ti ag salaysay. Kumusta tirik nayo, sir? Medyo kimatan, Jane. Nasayat mat nga rin no kasta, sir. Madandanagan pa itayan. Kunak na yan ti mapasamak kada kayo. Pagyaman na kiti panang tulong ken panang kadwam kanya. Awan anyaman na, sir. Pagrabangak day ta ka sekretaryo. Ala, babalin na ko na panawan. Didak pa kadanagan, sir. Agawid ak, dito nagawid kayo matan. Talaga concern ka kanya ka. Siyempre, mata, da kayo nga ron ti boss ko. Nagasat dagiti naganaken ka, tanaadaan da itikasken ka nga anak. Ulila ako ni ti ama, sir. Da kamilangan ka ni nanang ti agkadwa ije balay. Kasta ka din? Wan, sir. Ay, wan gayam. Amo ka din ni Ma'am Carmela ti... Saan? Saan pa eh? Jack pa'y imbagakan ko na. Jane, lunch break tayo. Aggidan ta na mapanag-lunch. Pasensya ka na, Raymond. Sanak ang mabalin ita. Sige, mata ka na yung naklata na pahayan. Awan mo't aramidan ta ita? Saan ka di? Wan, impasigod ngamin ni Sir Alfredo nga agidan kami ang mangal daw. Ha? Sige mapana ko ni Tiayan na. Ay, mabit lang! Napanin? Makadlawak iti ka na yung napanaggidan daamangan ka ni Sir Alfredo Raymond! Ha? Intabangan bro! Amangan no, maibos ti masida, inton madamdama. Mapantakit din. Ay, lipatan mo ni Jane bro. Obvious mo ta saan naka-type na Jane. Pare, I smell something fishy Sa balit ti closeness da iti bus tayo. Narabian ka manan, anak. Aywan nga rod nanang. Kinaduak pa nga ni Sir Alfredo, itay iti opisina na. Ay nagan kan? Ay nanang. Nagidan kami matlaangan nangan itay. Awan ka nung amin ti asawa na. Isong awan kadwan ang mga ni Jabalayda. Ay, sumat lagayam. Ay, saan ba't nga iti makibibiyagak apay no ibaga na nga minan iti asawa na ti maipapan iti sitwasyon na. Karbengan amaabuan ti asawa na ti amin. Imbaga kunday ta ka ni Sir Alfredo nanang. Ngam ko na naman nga agur-uray pa iti napinta sa gundaway tapno may baga na ti amin. Amangan ka nung amin no mabigla ti asawa na. Kasta ka day. Ipatpatag na amin unay ni Ma'am Carmela. Nung mabalin lang kat di na kaya't nga ikan iti parikot ti asawa na. Ay ka nasingpag nga rod ati boss mo. Ay wananang. Nasingpat at talaga ni Sir Alfredo. Nang runa kada kami nga empleyado na. Isong harod nga asidig matirik nami kan kwa na. Ay kasapay ko maa. Tadan tumat aldaw ama-amok ti boss mo anak. Alfredo! Alfredo! Umasidag ka man dito Apay, honey. Bigat na kasta ti jar mo. Honey, tarupam! Naya, apay nga agsipat ka. Gapo iti da ito'y apanyo anakitak iti bulsa ti pantalon mo.
Akin ko ti daytoy. Ti babaem? Dito, ti atap mo. Amo mamanipod nagkalay sa takat si kalag ti babaeng haynayat ko. Ulbod! Amo ka nalaing ka nga gilimad. Isu nga saan kayo ang maak-aktuan iti babaem? Saan apod no dayta? Lukas ta, asino ti akin ko iti daytoy apanyo? Apay nga da iti bulsa ti pantalon mo. Diyak mabalin nga ibagakan ko na apan nyo ni Jane. Tinusar ko pinagpunas ito dingat ko itay. Apay adi ka makasungbat, ha? Kuhani, panyo ti may sa kadag iti amigo. Natindag na iti opisina iti meeting. Pues, ibagam no asino da ita nga amigom. Tapno mamati akin ka. Sip-siputan magdasal Alfredo kan Jane, Raymond. Apay? Anyang minta aramidan tayo. Yan na. Apay nga aramidan matikas ta. Adda nga min sospetsa. Nga adda relasyon da. Anya? Sobra nga min ti kinasingad da kay. Sos bro. Awan mat itilangan ni Jane ti pumatol itilakay. Anyang item mo. Amangan ba't na develop ka ni Sir Alfredo? Adamot kas Jay, sana yan. Wala nga, diyak mamati at pumatol ni Jane, iti ada asawa na. Maprapraning kan sa amatan, bro. Agsil-silos ka ni sir. Basta ituloy ko timang paliw kada ko ada. Tanood na maamwa. Ibagak adagos iti asawa ni Sir Alfredo. Jane, mariknak ti panagkapsot ko. Nasakit ti ulo. Sir, kayat yung kadita, awagak ti doktor yun. Saan? Diya kaya tamamuan da diti opisina nga da sakit ko. Wala nga, sir. Ang mga numakadano ni ti asawak. Sir, siyak ti madandanagan kada kayo. Ang mga nuanya pa'y ti mapasamak yun. Nagtumara ko ni ti agas. Agkalman to siguro da ito inton madamdam ha. Nagda kayo nga ron ti makamo, sir. Ay, bandak lang no kabailan yun. Tarumor tayo matan. Rabin iti pimanaw da Sir Alfredo kan Jane iti opisina na. Nabayag da pa iti opisina ni Sir. Sakla nagawid na. Anyang iti naramid da jay. Ita, intulod ni Sir Alfredo ni Jane iti balay da. Ano kasta? Pudno ti atap ko. Adda relasyon da. Ay, awagak ni Ma'am Carmela. Masapol ang maamuan na da ito. Ito, agringan. Hello? Asino da ito'y? Ma'am, ni Raymond da ito'y. May sakadag iti empleyado yo iti kumpanya. Apay asyak ti inawagam. Saan mo't asyak ti mangimat-matong iti kumpanya? Ma'am, adanas ka na maamuan nyo. Oh, anya. Adatan dito'y kunam alugar, Raymond. Ma'am, iti ayan ti grain agate. Iso ti balay da Jane. Ti karelasyon ni Sir Alfredo. Kita nyo ha? Adati ko si Sir iti batog ti balay da. Oh. Dagiti awan ang bain. Magkita dati sapsapulan da. Saan asyak ti luklukon da. Ma'am, magkalma kayo. Di kag dardara sudos. Sigurado kayo, sir? Kaya yun tiyag maneho? Di ka madanagan. Kunakmat nga binitay nga oray di da kun itulod. Ngam impilit yumat. No saan ka nga itulod? Ang mga na disgrasya kung tasigurado nga ijayak dalan. Ana atake iti sakit ko. Sa bagay, sir. Sir, agyaman akmanan iti panang itulod yu kanya. Ay, awan na nyaman na, Jane. Ay, agyaman nakbat ka na kayo. Kundi nanang mo, Sige. Mapaan ako na. Sige, sir. Agan-anad kayo iti panagmaneho yun. Ha! Kunak tupay ka. Ha? Napintas nga eksena. Saan ka di? Kasla pelikula. Sir, ni Ma'am Carmela. Diyak nagbidtot iti atap ko, Alfredo. Talaga alukluk ko, nak. Kat iti pa'y mismo a sekretaryam tinakirelasyon.
Agkalma ka kumalain. Di ka giskandalo dito itasana ko no ti atat mo. Nasingpet ni Jane. Ulbod! Di mo ikalintigan dayta, babae. Garampingat! Sigurado at ikwartam laang ti kayat na! Di kay kumamat agsawi ti kasta, ma'am. Awan kinapod no amin dagita nga ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Tumalna ka! Sana rumbang ti parang tumpang. Nakababayin ti naramid mo ka ni Jane. Siyak pa yan ti kababayin? Ha? Mangbanggag mo ka di ti ibagbagam, Alfredo! Ay, anya ti mapaspasamak dito. Si kababae ay, apay atinong panti anak kao, ha? Ay, nanang, iso ni Ma'am Carmela, ti asawa ni Sir Alfredo. Mercy? Si kakadin ni Mercy? Ay, uwain, siyak nga raud. Di na ka din malasin. Siyak na ito eh. Ni Carmela, the best friend mo in the high school. Carmela? Agamam mo kayo. Kasano na pasamak na ita? Ay, agkaaruba kami ide, ija probinsya anak. Nagsina kami lang, di agadal kami iti kolehiyo. Kaya't mo asawan. Anak mo ni Jane? Wan, katsak ti mangipanagnak nga awan relasyon da iti asawam. Napudno akin ka, Carmela. Amom dayta. Ay, jak ni namnama nga iti kastoy tapay apasa makagkita. Ang pakawanan nak, Mercy. Jak ang buong adagayam sakit ti asawak. Gapo iti selos ko. Nagsuspit sa ak nga da relasyon na ka ni Jane. Ngay sumat gayam ti anak mo. Nakababain ti naramin ko. Ay, awan nga di nasayaat nga ibunga ti sobra apa nagselos. Wan, amuhog. Iso pakawanan na kuma. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, nagasat ka ata nasing pati asawam. Ay, ayatan na kaunay. Ay, ayatak mati asawak. Iso siguro akas tuyak. Gaputa, ada diferensyak. Jak may paayaan ni di anak. Agtalag ka kwa na, Carmela. Ipatpatag na ka ti asawam. Kat, sika kumati mangkuyog kwa na. Asikaswam. Bantayam, ti panagpaagas na. Awanan ka itibain, Raymond. Si kagayam tinang sungsong ka ni Ma'am Carmela. Si ka tinang ibaga nga da relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Kwa Jane, pakawanan na ko ma. Sorry. Nagpailoy sa itirik na. Aklo na ka nagsilo sa ni Sir Alfredo. Tiamok ngamin kahit iso ti makagapo, iso adi mo inaklon ti ayat ko. Jakmet among adagayam na dagsin asakit ni Sir. Saan ka nga inaklon ini? Gaputa jakpay nakasagana ang makiayan-ayat. Katrumbang laang gayam day tajak pa nang aklon kan ka. Makapaturn off ka. Ha? Amom, oray barkada laang wano pagayam. Di kan kayat Apolos. Chismoso ka. Gapo siguro iti nalaos abain, pinmanaw ni Raymond iti kumpanya a pagpapaayan mi. Nagsublimet ti kinasinged dananang kani Auntie Carmela. Da kami kaninanang tinagbalin a katulungan da iti panagpaagas ni Uncle Alfredo. Awan ngamin anak da, iso nga ita ket siya kung ti agiman manage kadagiti negosyo da. Mas nagbalin kami pa'y anasinged iti pamilyada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan.
Kat sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumnget. To'y pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Patsyak ang nakaibati iti adal kadag iti patgen tayo adumdumngeg to'y padas mo. Nang runa kadagiti kakabsat ama nangimon ken nagatel ti dila na. Bari-bari apo, kunada nga roden ti agsili ket iso ti magasangan. Amuyon ti ibunga tinalabes a panagimon ken sobra a panangipapan wenno suspetsa. Alakastan pagayam Jane ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.